والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ya rin isab kita ni adlaw ini amin nahinumpong a programa sin Markaz Al-Iman di Daul Islam. So inshallah subhanahu wa ta'ala di na to pagkatagnan in pag nasihat sin guru tanyo dumog na kita mukbasan sin bukte mangud tanyo way naruway kan Ustad Muhammad Ahmad Ampaw Lim. تتفضل فضيلته مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبع العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Alhamdulillah, ito na ito na diyo mo ginamugbasan sin mukmanghudit tanyo. So inshallah subhanahu wa ta'ala biyaon itukbal ko na guru tanyo in microphone supaya katagnaan yan in kitab amin masi tinyo shashara explain niya biyaon amin kitab Aqidatul Wasitiyah. So inshallah subhanahu wa ta'ala tukbal ka niya falyatafaddal fadilatu mashkura. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, mga kialasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mahapon ini insyaallah ta'ala ganapan natin pangadjian lima bay amin bakas nato kiatagnaan kitab Aqidatul Al-Wasitiyah. Inasabot nato ang pangadjian lima bay sabot nato ndeng ha mga
kangan-nganan iban kasipat-sipatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haadlaw ini sabuton nato damikyan inday nga mga kangan-nganan iban kasipat-sipatan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin nasabot nga halam sing Quran al-Karim. Dahil nga mga siyabot sin Allah ta'ala afarman niya huwa al-awwal wal-akhir wal-batinu wal-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dan diha ayat ini siyabot ka tayo sin Allah ta'ala in aginya huwa al-awwalu siya nin awwal wal-akhir siya raysa bin akhir wal-zahir wal-batin lamikyan siya. Inagisin Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-awwal wal-akhir. Uno bahayin panapsir sin ayat ini. In ayat ini tiapsiran kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daing harwaan niya. Unin pagyanun awal, unin pagyanun akhir, unin pagyanun zahir, unin pagyanun batin. Sabi niningan sin Allah subhanahu wa ta'ala daing mga piyangin dua si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in aginya Allahumma antal awwal. Ya Allah, ikaw nin awwal, ikaw nin panagnaan. Unin pagyanun awwal, falaysa qablaka shay. Ikaw nin awwal, ikaw nin panagnaan, wayroon na kauna kay mohang sulag uno-uno. Allah subhanahu wa ta'ala, nakauna rin kakatan. Asabab dahin dito siya in awwal. Wa antal akhir. Iban ikaw na ya Allah in akhir, ikaw na in kahinapusan. Falaysa ba'daka shay. Wayroon na mapuas dahin kay mohang sulag uno-uno. Wayroon na sumuno kay mohang sulag uno-uno, ikaw na in kahinapusan ya Allah. Wa anta zahir, iban ikaw na ya Allah in zahir. Falaysa fawqaka shay. Ikaw na ya Allah in nananaym babaw. Ikaw na sa taas-taas. Falaysa fawqaka shay. Wayroon na hataas mang sulag uno-uno. Wa antal batinu falaysa dunaka shay. Iban ikaw na in batin, wayroon na hababaan mong sulag uno-uno. Uning maksud sin ayat ini impanagnaan daing hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala al-awwal. Tiapsiran sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in aginya alladhi laysa qablaka shay. Ikaw na impanagnaan, wayroon na kauna kay mohang sulag uno-uno. Wayroon daing hamang apya panjari. In pagpapanjari ka na nakauna rin Allah ta'ala. In katan pia panjari, in ini haulihan na Allah subhanahu wa ta'ala, nakauna rin hakatan. Wayroon siya kaya unahan ng sulag uno-uno. Asabab din dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagkasing panagnaan damit yan siya rin sabing kahinapusan. Allah subhanahu wa ta'ala, in akhir, lang si Nabi Muhammad, in pagyanon ya Allah ikaw nin akhir, alladhi laysa ba'dahu shay. Amu in wayroon na mapuas din kanyang sulag uno-uno. Wa zahir, damit ken Allah subhanahu wa ta'ala in zahir. In zahir min az-zuhur wa huwa al-ulu. In Allah subhanahu wa ta'ala nanay baba wakatan pia panjarinya. Biar simfarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-din kullihi. Allah subhanahu wa ta'ala nagpara hamanga karasulan, nagdarasin hidayat iban aga makasabunnalan asupaya manayim bawaw hakatan pag-akam. Di maana yung pagyanon na inihay ni zahir in Allah subhanahu wa ta'ala siya na sa taas-taas. Siya na nanayim bawaw hakatan pia panjari niya. Wayroon makataas din Allah subhanahu wa ta'ala. Ada po ni mga sila tumpukan duway ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, di sila kumahaka din Allah subhanahu wa ta'ala taas. Di sila kumahaka din Allah subhanahu wa ta'ala na naim babaw hakatan ya panjari niya. Wayroon nila biyutangan makanin Allah subhanahu wa ta'ala. Sablaw nila wa huwa ma'akum ayna ma kuntum. In Allah ta'ala yan din doon si masarta kanyo.
Haun ko mabinahibayan. Ampay ma'iyah, bahasa Arab, bukun manunjuk kibat subayan nakaagad kayo. Biasin imian, in Arab lawnnya al-qamaru ma'ana. In bulan, yaun si masarta kamu. Uno manunjuk kibah ya timbulan yaun dainunkan niya magad. Atau yaun daun hababa. In bulan niya tuha taas, pakain kau. Kaya sisinakan kau sinsinak simbulan. Subukun manunjuki in amuin ma'iyah ha pagyan wa huwa ma'akum aina ma kuntum batyanin Allah subhanahu wa ta'ala miya magad pakain ko binayabayan yan in zatnya bukun na mayat maksudnya wal batin alladhi laysa dunahu shay in Allah subhanahu wa ta'ala yattu siya hataas nakataas siya rin hakatan piya panjari niya sa impanaim babaw sin Allah subhanahu wa ta'ala hakatan pia panjari niya di yattu mahinang sabab hikalayo sin Allah ta'ala katuk tanyo di day sabiat tumahinang sabab hikalayo tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala sabi ng Allah ta'ala masuk katuk tanyo masukin Allah subhanahu wa ta'ala katuk tanyo alladhi laysa dunahu shay minsan biya di inintaas sin Allah subhanahu wa ta'ala yattu siya nakataas sakatan pia panjari niya. Adapun yung kakawasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala masuk marikatut tayo. Kaya ingatan niya bang unin jimatu katut tanyo. Kaya ingatan niya jimatu katut tanyo susungon iban hanakauna iban hawairun pa jimatu. Kaya ingatan sin Tuhan na tu Allah subhanahu wa ta'ala. So amay ating panagdan ayah. Dalil sin Allah subhanahu wa ta'ala na naimbabaw siya hakatan pia panjari niya. Iban damit kanin Allah subhanahu wa ta'ala siya yung panagnaan na kaun ring hakatan. Damit kanin Allah subhanahu wa ta'ala tap siya. Malanyap na yung katan pia panjari niya rin ihadun niya ini. Adapun in Allah subhanahu wa ta'ala tumaptap siya. Buhi di siya magkamatay. Wa huwa bi kulli shay'in alim. In Allah subhanahu wa ta'ala hakatan farkala kaya ingatan niya. Wairun makatapuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sibu dah kasawahan kau, atawakan hakatigid duman kau. Sibu dia pia tatampal mo yung kakahinang mo, atawakan tiatapuk mo. Inyan kay ingatan dasin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil Allah subhanahu wa ta'ala, maluag din ilmu niya. Matao din ilmu niya rin hakatan pia panjari niya. Adapun imbang sa manusia, tiyu dah in ilmu dihil kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wairun takamulong sin Allah ta'ala kiarihilan ilmu. Way takamu kaya pusakaan ilmu bat malainkan ilmu. Man yu'da ada pun ilmu sin Allah ta'ala. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkatan pia panjarinya. Wairun makatapukkannya. Insumun ayat long sin Allah ta'ala. Wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Wa tawakkal. Iban pagtawakkal kamu. Iban pagtawakkal kau. Pangandul kau pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibugso mo yung pakarajaan kaniya. Sinwairun makarihil kamumpaatan bat malainkan siyara. Wairay sab makatampan si kamudaratan bat malainkan tuput tunggal Allah subhanahu wa ta'ala. Asabab din dito pagkasiyain magdirihil kamumpaatan. Siyaray sabi magpapagang sin kamudaratan. Imma wajib tiap beriman. Insubay siya mangandul. Insubay siya magtawakkal. Harap matupatunggal Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Isim pagtawakkalan tanyo rin diha ayat ini. Wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Pagtawakkal kamu paamuin buhi. Buhi di siya magkamatay. Adapun yung kaibanan manusia, nagtawakkal sila mong pa mga Tuhan nila. Sa Tuhan nila yaun bukun biasin nga sin Allah ta'ala bukun biasin sifat ni hay. Buhi salama-lama. In mga santo yaun bukun yung buhi. In kubul yaun damit yan bukun buhi. Sa pagtawakkalan si manusia. In mga manik yaun, in habay-habay yaun, pagsulukon si manusia o pagbunuan. Pagtawakkalan nila. In yaun patay.
bukun siya buhi. Adapun Allah Ta'ala buhi salama-lama, di siya magkamatay. Hangka na lang sin Allah Ta'ala, fatawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Pagtawakkal kamu pa Allah Ta'ala, amuin Tuhan buhi, di siya magkamatay. Dan di ayat ini aun nay sabngan sin Allah Ta'ala sabut. Dahil hangan niya al-hayy. Ngan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala al-hayy. Sarta in sifat niya buhi salama-lama, di siya magkamatay. Biya na sin kiyawaita, alladhi la yamut. Amuin Tuhan, di siya magkamatay. Adapun yung katan kanabihan magkamatay sila. Katan mano siya magkamatay. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nawapat da. Hawak tu kawapat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, timindog ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Na may tayah kasahabatan sinawapat ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unin ya Abu Bakar As-Siddiq, man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Isyusing kaunan yung nag-ibadat kan Muhammad, mattan di Muhammad nawapat na. Isyusing kaunan yung nag-ibadat pa Allah Ta'ala, mattan din Allah Ta'ala buhi, di siya magkamatay salama-lama. Surah di ayat ini makawa na to pangadjian inday hangan sin Allah Ta'ala al-hayy sarta dayng hasipatnya in Allah Ta'ala buhi salama-lama sarta di siya magkamatay. Bukun biya simpia panjari ni ingkatan ini mapatayra innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Mattanturin ikaw ya Muhammad, mapatayra kau. Iban mattanturin sila mga umat mo, demikian mapatayra sila kata. Insumuno hatungod sin ilmu sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In ilmu sin Allah Ta'ala na naimbabaw hakatan ilmu sin piyapanjari niya. Biyan sin farman sin Allah Ta'ala, wa huwa al-alimul hakim. Wa huwa al-alim al-hakim. Dan di ayat ini makawa min ngan sin Allah Ta'ala al-alim. Iban ngan sin Allah Ta'ala al-hakim. Maka amuray sabin sifat sin Allah Ta'ala siyaun ilmu. Demikian dayng hasifat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daw sin mga ulama, in hakim, siyain manghukum. Siyain ta kapagbaya. Kapagbayaan ng katan, piyapan jari niya. Atawakan lang sin mga ulama, in hakim dayng dihay ni kiawa dayng hikmah. Hatinin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang siya mangdakat o tanyo mag-ibadat inyan hikmat o hikmat. Bangin Allah Ta'ala manglangi kayo mo sin uno-uno kakahinang dihi pahinang kayo sin Allah Ta'ala damik kanaw nyan hikmat. Bang kopyag paraya sin Allah Ta'ala ang hikmat niya. Bang kopya miskin sin Allah Ta'ala unday sa hikmat niya. Bang yan piyag paraya na sin Allah Ta'ala ang katan manusia. Hadunya ini supaya magbuhat simbag muro na jambatan. Bang mayroon na libro dayan ng katan. Piya miskin sin Allah Ta'ala mga silayat to. Ang hikmat, makatabang ang mga taurayahan. Piyag paraya sin Allah Ta'ala yung taurayahan. Asupaya bang siya mato pajambatan, aun magbuhat sin bag niya. Makarahing siya sin. Ataw miskin. Bangit to miskin na katan. Naglibor ko, mayroon dakat gym. Ano pa yung kapusan? Sabi dito balance sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aun hikmat sin katan. Ang kanawang sadya matay si manusia, in uno-uno jumatu kanila, inyat tuhi karayaw sadya, hati-tiap manusia. In sumuno ayah, wa huwa al-alimul khabir. Demikian Allah Ta'ala aun ilmu niya. Sarta bukun hati ilmu, inaunha Allah Ta'ala, al-khabir. In alim, laungsin mga ulama, in pagyanun lang niya alim, iban sin khabir ang piyagbigdaan niya. In alim, biya na sinasabot sin kita nyo, amuin, taka ilmu. Sarta in ilmu sin Allah Ta'ala, di kasibuan sin ilmu sin manusia, laysa kamithlihi shay. Al-khabir, nganday sa sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, in khabir, min al-khibrah.
in khibra in maksud din dihaini kia ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala sibuk din kaaunan nakatatampal atau akan nakatatapuk. Adapun manusia amoring keingatan din nakatatampal. In nakatatapuk din niya nakaingatan. Ang dengan mga manusia sa simpiang ngaji nila amo inhalom sintian simbabai bang siya burus kaingatan nila bang usog katawakan babai. Matampal nato kanila sa baon pag-usalo nila kapanya pa ni kaingatan mangusog katawakan babai. Adapun in Allah subhanahu adapun on perkara dai nila kaingatan. Huon kaingatan nila dalam sintian usog katawakan babai. Sa di nila yon kaingatan bangku no tuud adlaw, iban ku no tuud waktu pag-anak imbata yaon di nila kaingatan. Di nila raisab kaingatan mangsaw pamin bata yaon piag-anak. Bang pila adlaw yung kabuhi na rin di adunya. Pila adlaw, pila bulan, pila taon di nila kaingatan. Adapun Allah Ta'ala alimul khabir. Kaya ingatan ng katampalan, kaya ingatan ng katapukan. Sibu na nakatatampal at tawakan nakatatapuk, inyat to kaingatan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haruhing ayat sin Allah Ta'ala, haruhing ayat na may tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala insya landu makaingat dengan hakatan pia panjari niya. Biar nasin farman niya ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Ya'lamu ma yaliju fil ardi. Kaingatan sin Allah Ta'ala unu-unu sumud palam singgin lupaan. Sibu dah sumud halam lungag at tawakan bukun halam lungag. Si minup sadja. Biasin ulan, mang mahug maripagin lupaan, sumud at tumatu palam sin lupa. Kaya ingatannya tu sin Allah Ta'ala kataan. Intaud sin ulan sumud palam sin lupa. Kaya ingatan sin Allah Ta'ala manusia isud palam sin lupa ay kubul. Kaya ingatan sin Allah Ta'ala mga kabigi-bigihan. In kagamut-gamutan siud mo param sin lupa yan. Kaya ingatan sin Allah Ta'ala katan. Intaod sin bigi kaya tatano makauma-umahan biyaon kaya ingatan sin Tuhan. Intaod sin gamut kawalam gulangan kaya ingatan sin Allah Ta'ala. Wairu makatapok kanya. Kataan sumud param sin ginlupaan sampai taod sin sanam. Sampai taod sin kullu simud param sin lungag niya halam sin lupa. In kataan yan kaya ingatan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yakhruju minha. Iban unu-uno gumawa dahil hagin lupaan kaya ingatan sin Tuhan. In tubig gumawa dahil halam sin lupa kaya ingatan sin Tuhan. In panggi gumawa dahil halam sin lupa damikyan kaya ingatan sin Tuhan. In tubo sin uno-uno bigi umuplot dahil halam sin lupa kaya ingatan sin Tuhan. In mga bulawan magpakagwa dahil halam sin lupa yan kaya ingatan sin Allah Ta'ala. Wala makatapos. Wa ma yanzilu minas sama. Damikyan uno-uno in magnaog dahil hataas sin langit kaya ingatan sin Tuhan. Kaya ingatan sin Tuhan. Kung numawgin ulan. Biar inin taod niya. Hawno siya mahub kaya ingatan sin Tuhan. Kaya ingatan sin Tuhan unin magnaog kata dahil hataas sin langit. Malaikat magnaog dahil hataas sin langit kaya ingatan sin Tuhan. Inwahi. Daakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian kaya ingatan niya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kawasa hakatan pia panjari niya. Wa ma ya'ruju fiha. Iban unu-unu umangkat pataas sin langit kaya ingatan sin Tuhan. Wairun makatapok. Dua asim manusia umangkat pataas sin langit kaya ingatan sin Tuhan. Malaikat umangkat pataas sin langit demikian kaya ingatan sin Tuhan. Amal ibadat angkatun pataas sin langit demikian kaya ingatan sin Tuhan. Nyawalihan si manusia umangkat pataas sin langit demikian kaya ingatan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Asabab din dito ilmu sin Allah Ta'ala na naimbabaw hakatan ilmu singkatan pia panjarinya dahil di hagin lupaan ini. Haro kayong aya na may taikatutan yun Allah Ta'ala sin maluagin ilmu niya. Sartain ilmu sin Allah Ta'ala diabutan sin ilmu sin manusia. Daw sin Allah Ta'ala wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala wa indahu mafatihul ghaib. In Allah Subhanahu wa Ta'ala aun siya mafatihul ghaib. Ilmu ghaib. Il mafatih langsung kaibanan ulama jama' siya si miftah. In miftah amunin kunsi pag-ukab sin lawa. Langsung kaibanan in mafatih hati nerun tumag na in kakahinan. Khazainul ghaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala. In Allah Ta'ala kaingatan din ilmu ghaib. Amuin ilmu di na kaingatan si manusia, kaingatan si Tuhan. Sarta biyay tayo na sinuwerun makaingat sin ilmu ghaib at malingkan siyara. La ya'lamuha illa huwa. Wayroon makaingat sin ilmu ghaib ini bat malingkan tupot tunggal isa-isa niyara. Naisius yung manusia nagdaawa at kaingatan ng ilmu ghaib. Aturun niya sa dyan lima mo kaingatan niya, rejiki mo mataw-dataw kan tiyo-tiyo. Ukab kay suratan mo matawa kan tambul ka, kaingatan niya. Mga manusia, mangingita. Mangingita-ngita. In sila nagdarawa kaingatan ng ilmu ghaib. Inagisintuhan ka to, tanyo rin di haaya ni. Wayroon makaingat sin ilmu ghaib at malingkan siyara. Napagkain Allah Ta'ala na may tay katutan nyo. Sin tupot tunggal siya rin makaingat sin ilmu ghaib. Hisyusyo inna nawag-tawag at tawakan nagdaawa. Ba't makaingat siya sin ilmu ghaib. Matantuon na kapag kupur siya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. In ilmu ghaib. Tawakan ilmu ghaib. In inibiyay katutan nyo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aw lima farkala wayrun makaingat kanya ba't malangkan Allah Ta'ala. Ini pagpatarang kato tanyo sin inilmu sin Allah Ta'ala na nanaim bawa hakatan ilmu sin pia panjarinya. Di abutan tanyo ilmu sin Allah Ta'ala. Biar sin kiaway ta sahihain dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inangin niya mafatihul ghaib khams. In ilmu ghaib 5. La ya'lamuha illa Allah. Wayroon makaingat kanya ba't malingkan tupot tunggal Allah Ta'ala. Kita unta kuno bangon makaingat si mga ilmu ini. Ini biasa si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haaya niya. Summa qara'a hadhihi al-ayah. Ubus na may tay Nabi Muhammad kasahabatan. Sin in 5 farkala. Wayroon makaingat kanya ba't malingkan tupot tunggal Allah Ta'ala panibiyas sin ayah. Inna Allah indahu ilmu sa'ah. In Allah Ta'ala aun siya ilmu sa'ah. Kaingatan sin Allah Ta'ala in pagkiamat sin dunya. Wayroon makaingat kung makiamat in dunya ini. Bila sa dyan habang sa manusia naguwal maingat. Inagin nila kiamat na in dunya. Bago-bago ralima ba ini. Miyuka na mga sila wayroon iman. Allah Ta'ala. Sablang niya inop di word na. Makiamat na kunin dunya. Miabot na di kita paadlaw yung na nakiamat. Tandas hindi nila kaingatan bang kunutuod makiamat in dunya. Adapun in alamat, pangilahan, sin masuk na makiamat in dunya. Kaya baita si Nabi Muhammad. Kaya baita. In alamat. Adapun bang kunutuod na kiamat in dunya, inyan wayroon makaingat. Ba't malingkan Allah Ta'ala. Nabangon imian kay mo ba't laung niyang po tahun da kuman makiamat na dunya niyan puting niya. Tawakan biyo tangan niya waktu kuno makiamat in dunya niyan puting niya. Sabilang sin Allah Ta'ala, Inna Allah indahu ilmu sa'ah. Inna Allah Ta'ala aun siya ilmu
Amin ilmu sa'ah, bangko na makiamat in dunya. Minsan ni Nabi Muhammad din niya kaingatan. Nasubos sa malaikat Jibril. Nang si malaikat Jibril Nabi Muhammad, akhbirni anis sa'ah. Baita ako hatungod sin pagkiamat. Nang si Nabi Muhammad mal mas'ulo anha bi a'lami minas sa'i. Bukon lang yun naasubo labi maingat dahil nga taon na nasubo. At inadi day sab kaingatan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangko nutod makiamat in dunya. Matin panagna. In pagkiamat sin dunya ilmul ghaib wayron makaingat bat malainkan Allah Ta'ala. Inhi karwa niya wa yunazzilul ghais. Amoy pagpanawag sin ulan. Wayron makaingat bangko no tuod waktu numawgin ulan. Aun biya si mga pag-asa yan, magbayta sila lang niya mag-ulan na sambuanga. Sa di nila kasulat, di nila kabayta bangko no waktu mag-ulan. Sa gunom, iba nang putag 5 minit eksakto tuod, di bayta nila mag-ulan, usumulan, wayro. Sarta din na rin sa matupong, pilain taon sin ulan tumu. Mari pahulatan niyo. Allah Ta'ala kaya ingatan niya ito. Ilmu lugay biyat, wayro makaingat, ba't malingkan siyara? Ini karuan niya. Amat ini karuan, ini katunya, wa ya'alamu ma fil arham. Kaya ingatan sin Allah Ta'ala, in halawm sin arham, halawm sin tiyan, sin ma, sin ina. Bangaon bata-bata alawm sin tiyan niya, piyag burus, kaya ingatan sin Tuhan. Lang minsan yung doktor makaingat, dapat kung saan Tuhan sa dyan makaingat. Minsan yung doktor kaingatan niya, bang uso katawakan babae, halawm sin tiyan niya. Ang biya to, sibon ilmo sin Tuhan naman sin doktor. Ang sabi ilmo ukaib sin doktor, wayroon. In doktor kaingatan niya, bang uso katawakan babae. Puas na pagputang sin Tuhan, buka puas niya na piyajukup. In kapan niya pansin bata-bata, alam sin tiyan hiina niya. Adapun hawayron niya pakiabutangan, umulang kabulan, 2 bulan, di pa yung kaingatan sin doktor. Sa intuhan, asal kaya ingatan niya na, uso katawakan babae, kaya ingatan niya na. In doktor damit yan, minsan siya nakaingat, uso katawakan babae, sabsin kita niya, di niya kaingatan, bias nasabot ta kain na. Pilain umul sin bata, yaong. Magkarayan, baha tawakan magkamiskinan ng bata-bata ini. Maglian baha tawakan di. Makasawa tawakan di. Makapangadji tawakan mag-iskursa. Jadi ito kaya ngatan si mga doktor. Magkomento pa doktor nagpacheck kawasawa mo. Lang mo dok kita kuno. Lang niya usog. Biyaong kita kuwan. Pangilahan. Lang mo dok. Kita kung magkarayan ba na nagkuinet. Tawakan magkamiskinan. Isa magkabayta. Misa nasuhun mo magpagyan niya usog. Lamusog na to, natawakan usog-usog. Tinatoy kabayta niya. Ang isubay na lumaggo. Mangin nagusal na si mga wig, nabukon na sa usog. Sa hawag to rito kalam, sintiyan di kaingatan. Adapon ni Allah Ta'ala kaingatan niya. Uno-uno juma to. Habat ayawn. Kaingatan sin Allah Ta'ala. Minsan niway pa di majatukan niya, asal kaingatan niya na. Kaingatan sin Allah Ta'ala. Hati niya, Allah Ta'ala rin makaingat. Ilmu ghaib day sabi niya. So, bayro makaingat, ba't malangkan? Tupot tunggal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inikaupat niya, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Di kaingatan sin tiap-tiap anggaw ta bang unin jumatukan niya hadlaw konsum. Hadlaw kahapon mali kaingatan mo na bang unin jumatukay mo. Bang uwera kya lupahan. Sa hadlaw konsum. Kaingatan mo ba, makakaon ka tawakan di. Kaingatan mo ba, unin jumat kay mo hadlaw konsum, mabuhi pa ka tawakan di. Di yan kaingatan si manusia. Hasab din ito ilmu lugay bini, wayron makaingat ba't malingkan Allah Ta'ala. Di makaingat yung manusia, bang unin jumat niya konsuma tawakan kunisa. Adapun Allah Ta'ala haway pa jimatu, asal kaingatan niya na. Yung jumat kay mo konsum, kunisa, bulan balik, tahun balik, asal kaya ingatan na sin Tuhan. Tanda sin ilmu sin Allah Ta'ala maluag, diabutan si manusia.
Ini kalimat niya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Di day sab kaingatan sin tiap-tiap ginhawa banghaw no siya ginlupaan mapatay. Aun ba makabayta den katuk tanyo banghaw no siya hula mapatay. Haw no siya lupay kakubul. Asabab din dito bang manusia nagpahinang na sing kubul niya. Pialingkat niya na. Kasi mga landang ini, buhay pa namimina sing kubul nila. Insa kaulaw kaingatan nila mapatay sila rin isang buwangan. Naman ka puno miya tayo dito ako kayong hula. Usaw na kubul pihinang mo rin di. Ampay mga hula yun, di ko pa yung dito, bang ko rito na miya tayo, subay ko rito yung kubul. Nanaw pa sing kubul mo rin di. Sabihin dito, wayron makaingat. Wayron makaingat, tiap-tiap manusia, banghaw no siya ginlupaan na patay, in makaingat. Tupot tunggal dain Allah subhanahu wa ta'ala. Asabab din dito in ilmu sin Allah ta'ala. Nanay bawaw, ha ilmu, singkatan piya panjari niya. Laysa kamithlihi shay'. Wayrun sibu niya, wayrun sa bandig niya ang sulag unun. In sumunu ayah, farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, manunjuki rin sab sin maluagin ilmu niya. Mafatihul ghaib la ya'lamuhu illa Allah illa huwa. In supat niya wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Wa ya'lamu ma fil barri. Iban kaingatan sin Allah Ta'ala in hagin lupaan. Ingkatan hagin lupaan ini. Dahil naman habang sa manusia pakahayup-hayupan pa mga katumbu-tumbuhan pakakahuy-kahuyan ingkatan yung kaingatan sin Allah Ta'ala. Katan sin nakabutang hangin lupaan, wayrun makatapok, kaya ingatan sin Tuhan. Wal barri, iban damit yan, inhakarakat-dakatan, hakalaud-lauran. Kaya ingatan sin Tuhan, intawd sin kaitan, halaud yaon. Intawd sin ista, halaud yaon. Intawd sin maanak, sin hambuk ista. Inlugay niya umanak, magbalik. Kaya ingatan sin Allah Ta'ala. Kaya ingatan sin Tuhan, unin ista magpangaon manusia, alam sin dakat tiyaw. Kaya ingatan niya. Unin ista magkaon siya lumot sadya kay ingatan sin Tuhan. Aw niyan ista minsan mo yan sungitan piyuto rida kumaon. Subay lumot. Mga bangus yan. Minsan pasan tulaan mo tiula sapi rida kumaon. Subay na lumutin kaon mo. Aw sa bista alam sindangat yan minsan mo pasabihan sungitan ang kakarot lumot rida kumaon. Kasi mga kula po yan. Subayin kaunon niya pagkahinarista. Kaya classify na sa mga scientists. Iniilang niya herbivores. Di siya magkamamukon herbs. Subay plants, yung kaunon niya. Mangkamakita ista, wayron ipon niya niyan herbivores. Di siya kumaon, mambukon herbs, mambukon plants. Mangkamakita ista, takaipon siya. Lang mo niyan, carnivores. Ista yan. In kaunon niya pagkahinista. Aun kay banan kaunon niya. Kumampa siya lumot, kumampa siya pagkahinista. Aming pagtawon mga omnivores. Kaya ingatan niya ito sin Allah Ta'ala katan, sab siya rin nagpapanjari. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Subhanallah. Wayrun magkahulog daing ha mga karahon-dahonan ba't balengkan kaingatan sin Tuhan. Amoy dahon na pakpak kaadlawin ni kaingatan sin Tuhan mang pilain taod niya. Pilain dahon biyabas na pakpak kaingatan sin Tuhan. Pilain dahon mangga na pakpak kaingatan sin Tuhan. Pilain dahon ipil-ipil na hulog kaingatan sin Tuhan katan. Aun ba manusia makaingat bang pilain na hulog dahon adlawin ni. Wayroon sa Allah Ta'ala kaingatan ni. Wala habbatin fi zulumatil ard. Iban wayroon dahing ha mga bigi. Kabigi-bigihan namin ipagtatanom yan. Bigi pay, bigi gandum. Halam katigid luman. Tiapuk muna. Halam katigid luman. Tawakan halam lupa na tuon. Ba't malainkan kaya ingatan sin Allah Ta'ala. Wala ratbin wala yabisin. Wayroon dahing ha mga piyapan yari sin Tuhan. Sibuk dahing kaaunan niya matahay. At tawakan mapitak. Illa fi kitabim mubin. Ba't malainkan kaya sulat na
dahin dito kitabul mubin, dahin dito lawhil mahfuz. Pia sulat sinallahu ta'ala katan inhagin lupaan, iban hakalaud lauran, iban singkatan karahundahunan, iban singkatan sibu da amuin matahay atawakan mapitak inyat tu keingatan sinallahu ta'ala sarta pia sulat niya na dahin dito halawhil mahfuz hawairuun papia panjari in langit iban sin lupain. Harukaing aya lang sinallahu ta'ala wa ma tahmilu min unsa wala tada'u illa bi'ilmihi. Wairoon deng hamang aburus bat malainkan keingatan sin Tuhan. Wairoon deng hamang kababaihan na burus bat malainkan keingatan sin Allah ta'ala. Bang urin derun unin diarane usug ka tawakan babai. Mahinang kaalim at tawakan mahinang engineer. Keingatan niya to sin Tuhan. Wairoon day sabdeng hamang hipag-anak bat malainkan keingatan sin Allah ta'ala. Dia tu makatapok katan. Pagkabihat tuin ilmu sinallahu ta'ala na di abutan si manusia in ilmu sinallahu ta'ala na naimbawaw hakatan pia panjarin. Harukaing aya lang sinallahu ta'ala lita'alamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Hasupaya niyo kaingatan in Allah ta'ala maka gausya hakatan iban supaya niyo kaingatan in Allah subhanahu wa ta'ala na naimbabaw in ilmu niya hakatan iya panjari niya. Haruwaing aya lang sinallahu ta'ala inna Allah wa razzaq, inna Allah wa razzaq dhul quwwatil matin. In Allah ta'ala siyan razzaq, siyan magrijiki, wairun magrijiki bat malain kan tupot tunggal Allah subhanahu wa ta'ala amu in sifat niya zu quwwatil matin, amuin landut tuud makusog in Allah subhanahu wa ta'ala landut tuud siya ini kawasa hasabab din dito wayroon makasibu wayroon makasabanding hatuhan na to Rabbul Alamin na pagkain Allah subhanahu wa ta'ala ini wayroon da makaabot sin ilmu niya na uno-uno in ilmu biyay ta kato tayo sin Allah ta'ala subay na to kahakaron sibu da in kaaunan sin ilmu biyay ta kato tayo sin Allah ta'ala kababayaan sin hawa nafsu na to atawakan ini kalilisuan sin hawa nafsu sin kitanyo bang inyan biyay ta kato tayo sin Allah ta'ala subay na to kahakaron karena di mabutin ilmu sin kitanyo maun pa ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala na murah-murahan ini makakawa kitanyo maniyo tiyo pangajian insyaallah ta'ala ha susungon waktu ha susungon pangajian nilayon nato daysab inday ha mga sifat sin Allah ta'ala sin insya Tuhan makarungog iban Tuhan makakita Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah ta'ala takaran niyo ha ahad susungon nilayon nato insyaallah subhanahu wa ta'ala in mahuli niya mamaid na kami halapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah itu nadiyong in nasihat tumtum sinumog guru sin kita niyo. So insyaallah subhanahu wa ta'ala in kitab ini mahawa siya atau bayad lawan min syarahun natu insyaallah subhanahu wa ta'ala. So insyaallah subhanahu wa ta'ala biyawan doa natu supaya utamat taniyo. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.